Kimat jingdawa jang kinong trei ka maumulu Cera Cement Limited MCCL kibadan hapo kalama jang ka maumulu Cera Cement Employee Union MCCEU kimsem la urlong satiawat hadian arpau tili kisnam kamtam hadian meladuna ka jingpunmi yakdobilan nakani ka karkhana kadau bakungsan kadai nomar baki bor ki machine hakani karkhana ka badan hamaumulu kilarim rei nakaliang jang ki bor badai kmi pad kimsem la sngap satia ya ka jingpun sngo kinong trei hadu bolapoi hadu uput ban khang e karkhana manta kinong trei ka tei ka karkhana penmi dobilat kilas dang ya kaji ki kejongki nadu usnam arjar la terter hadu kini kisngi pausi nakaliang jongki bor bapnya kimsem la patiau i satya bat kani kalabu kejenge bakrau nak menta kinong trei hakaba kimyo shu ya katulop menta labun pun benai kinong trei hakaka sautrik mentau benai jiliu kila penlong kaji ki dak pasong klai mongor hanong ba selong bat hadien kaji kendu yu chairman jongka MCCL ba wailat selapat hakaka rutrik benai jiliu kila weng no swa siteo ya kaji ki hadien bakasor kar cela kalapan por siteo ban perulong ya kamat jingdawa ka jongki habai keren bat presiden jong kamaumlu Cera Cement Limited Employee Union uba shan lang dingdo ulai thu hadien kaji kendu yu chairman nakaliang jong ka general meeting kepala dap menyong kalasim ya karai ban sanget no swa sipor ya kejengki ka jongki pembagalong lai EP naduk sistem ke belalai no ka union lengbagi no kam ki baper bana gawi kapor se gawi par kapor ka isu ka ba kalamiih naduk sistem belalai no naduk arah jar khasan kan riu kan yo ka kada duk ini sistem bomenta arfu aru ka isu ka dehi ya katulop ka ai ka bali long kali penlonge ne katulop bakan perlais kum niru ka dehi bakala perlais ka production na kadau bagi machinery sangti ko mapi kilarim coba pala jadi kata kadau na kalian ke jongi du ngilari se kan bagi de arja ka prapor bang simti kan ka kam jongka union ngilari se ka banukong ning sap kolong ba nakaliang kesokar bagi bor balu jongka misman bakin le no ya cooperation hagwi dei bagi mesin bat kumjuru ya man power ban obi ka kung kapor kajing ka daw ba ka bala penong yang ikum ni kalong bakala perlai sangan ka goyo ka hi ka dei ka banukong ka dei ba ka mas ka plan kam sim asu ya ka production ka factory kam simpen mi su ya ka production ya igi daw jong halo kata ko mangiyo ihi menta kalehi na kaliang ka machineries kila along no kila rim ki machineries na marbaya katiru na digusnem ko no ka kandai spa ando phone ro pusan kala ai ka plan te pindah kany bat hadu por ko menta kala ai ka service ki san phone ro pusnem te kata ngatarai kata de ka daw ba ka pelong te ka ar paderu na kaliang ka riang ka jingwan jong ko ka NGT house nem arjar ka kandai mo ajar khatsau hakabaya uduyong ru kumto na marba uduyong masua udang long free supply kumau free ki lokal kidang yo kamyo jam ka to poru tenre hadian bala implement no ya ka to NGT de gambar kino ki lokal hangti ki bayo kamyo supplier duyong ki supplier siap kumni kum tatek bidai kam hapo ka factory ka lakta ba ga ni benta betul abang ni ka jingpil jong sarkar de bihir jong management ka benta kimla ya kan ni ka benta ngi nakaliang ka union ngem kwa ban ke ni kan ni ka benta lembaga executive committee ngilai kendu ba di chairman ibadai jongka mamu Cera Cement Limited kumjuru ba di vice chairman ngilai kendu i habaiden bagi latip ya kubor bagi wan na betakan ni ka pismansion haki bedai bat laiteli gini kimat kata kimat kalong ka benakong ka dei bagi dawai ka tulop bagi dewan yo kombang jiyo malu benai kumbalang lem kiwai ki department kabar kalong ngidawai ka BRS bagin pentrai kamno itu ginong trai ki bala rim bat kumju opor ki bala jankut lesi ka jang ka service bat ka balai kalong bakin pentrai kamno ya ka factory namar ngisutu bala ka factory kamno ni production kadawi kalong ba ngimyo ya ka tulop ka biang jadi kata kadau ngila sim daga rai baik lengba ka General Budi jongka union bangila sim daga bangi penbuat bangin long ya ka dimaksudkan nadu ka kasau tarik kasan tarik bar kandu tarik mata kesini Baidi bakal ingat juga sangat masa yang digigi kei belum kei kasun Tokyo dia kembalasan duri lengba ka executive committee ba yakinu kimat ki mengenyakan nang ni sekmat namar bagi lalong kritikal te ngila yo ya kami ha bangekan menen lengba i chairman namar bayakan ni ka jekan halo kini jingdawa ki jungi lai tadi kila forward sa government ha bangi don kamru banginyo pada ya ka asuran na government katkom kani ka minutes ka bangiyo menen hi kala dei lupa ka jentho ka bagila ai na kaliang ka management nreipat na kaliang ka government
ngatarai hadian da kaliang ki board jong management na kilayo banikan bar slok halo kan ka benta ka bangingi bu gini ki jinawa kilapan por sitayo tingin apa kata ka por sitayo de kumba kalong hi haga rukam saindo ra kom tai kam ngi na kaliang ki nong tai hi pele iba ke jing jongi ka de ka bala remba namar bagi nakapor sekapor nakabentang ni tulop ni leki seki nakadauba kalong baka factory kalarim mo kalarim bakal don kami ka ban pentamai jadi kata kadau desi ka ni ka dauru ni nakaliang ke jongi ni haban penkre ela ka jong ka bentang namar ni sutu balada kam kadang simpor ban penia ka factory kan warra ka jing kinong tei namar ya ka tulop jadi kata kadau da ka wei ka jingmot ngilarai lang bangin sim ni ka jeki haban penbo sarkar ban yo ka tulop tiga ka asuran ka bangi layo hi ka longba nakal yang ka management hi kamot kala ong yang ibangin yo ya kan ka tulop mangsin ya lembaga ni ka milik ki bangren tang baki don kam ya ka approval na ka sarkar hapo stayo tiladak lesi kan ka stayo kamu orlong ya ki bangi kan lo kini ki lait ni kimat lesi nakal yang jungi kinong tay lembagi committee ki paper lesi ngin perkhat ya ka ipat begin dia sakman ya mentah stayo sange suana duk han tarik ka bangin sange mentah Sitayo, telese hadin jong sitayo lese ngisi perkhat bagi komiti ki badai jong union.